nili poisa hang long le ako nili tumke poisa ke hang he de nili tum poisa hang he nili tumke isia fees advocate ke mayok ta nili ke government advocate kali nili tumke salary le do kali dorma le do kali de lasi nili tumke ajara kam le claim se tambi isia fees ke hang do de lasi isia fees ke hang bangke nili tumpan la puson posana ke demand bangke nili pan ke koi bangke la ni ta ningduk lo la puson nili pan nang pupeda nei polo a case pasoni do de a case pasoni do bothelang so ps case 41/22 la pen la so duntu bothelang so ps case number 42/22 ke chengsia case bangke hala punjai mi school la pen punjai lp school a polling officer alang itum bahini Rensing rong hang lapen netra gotong alang itum si FIR ke pilo FIR ke pi laso duntu bothelang so ps 42/22 labang ke hala so ni polling day ni sector officer alang li SI of police Abhilash Bora alang li si before the officer in charge bothelang so ps alang li si FIR ke pilo FIR ke pilo allegation ke pi bang ke la pulo la bang so ni alang li tum isi ejhar ki pilong ki pupona bangke bang pharo trok amulu tum hadak rubber seal bang imbodet pu alam thepen polling station nang tengkheng dut lapen ke bang pharo trok amunit polling officer lapen hala police personnel lapen polling personnel teman attack lo areng hu pasul pusipu latum lam koi ki pipon ke la so tengsi police atum IPC section 120B, 143, 294, 152, 353, 447, 171C, 333, 427, 325, 335 IPC. Labangso section around the Pabon Polo. Laswang Bong Pen 333 sections. Labangke causing grievous hurt to deter public servant on duty. Labangso section abangke labangke magistrate ke binong ke laga try ne sessions court se try ji sita me nili kidam tang tarik ko era clear ni magistrate court along bail hearing dodun lo bail hearing along nili argument pidun lo 333 sections dak attract athi grievous heart pulote kupulo grievous heart pulote halaki pho weka bang phu bang arenga hu so pi khangjangi lapen ke se chelang nang serji lapen galang listame hospitalized ji la support pen nili low point silang dam lo dike basua case tame nili reference endpoint lo la pen ke court apanda nili chuning ri lo nili upon perusal of the case record nili thang ta hala dak complainant atum ba victim atum alang nitum ki puke polling station ta areng hu solo pusipu polling officer ta areng hu solo pusipu la polling officer areng hu ke so alam the pen chot ke chokche alang li medically proof alak cepak lang theng nei medical report attached nei labang so ne hada case record ka perusal long bangke nili longle sitame case dari police case dari bangke lake confidential nili tum lang dunong le lasi honorable court of nili tuning rilo je case dari bang nang li tum lang pamit hab case dari long jongsi police atum pen hala reng hu kisu medical report attached dun pulote labang pulote nili tum grievous heart pu kroyonji sitame jongsi ave pulote ke normal heart choti so normal heart pulote la un serious offense kali la silake wrong allegation la pen ke adun tu do thulang nili argument ke place bangala pulo alang litum FIR ke lodge lake tarik narke pani polling ani bala polling day ani la so ni matsi complainant ke kumal lo SI of police Abhilash Bora alang limeta sector officer lo alang limeta hadak si dolo te offense bang jong si cognizable offense cognizable non cognizable offense hinya category do cognizable offense pud alang litum dak masi arrestin sitame alang litum tarik narke pani arrest resi tarik kreke thompen tarik kre throk ani sika arrest people see jong si offense bang la on serious bullet alang litum la soni arrest lo so my client Miji Inti Rajib Tokbi Om Puteron pi Elias Teran pi Hersing Tiso Birson Teron Renson Senat are totally innocent. False allegations have been made against them. Alang litum thang involvement avela dak lasi court penta langpondo alang litum against prima facie evidence thang thekmonong le lapen ke at this point of time hala police utum investigation a part bang galang litum han kadorkar avelo pusi pupon lo lasi alang litum han bail grant lo bail grant lo
sabel bana si move pilo bail ke nilisi move pilo nilisi apply pilo police case dari call lo police case dari pe nili bail hearing do dunlo ahormu bang sessions court an dam nei polo sessions court dam desi JMFC court pensi bail pi pondelo athe hala sessions a case along a trial ke doya a sections bang la bang ke attract delo athe hala so a injury grievous injury bang avela join nilo cholo palo product man thana bachi la pen ke nili kado ifanda juni reporting tung nili phan nili la anani ke komani yang bong pen alang lituman pa jok pidun lo alang litumhan nili tame atumi nili methang hema sorta ke so setame nili difu pen ajo bang si ajo bang throka bang pu tum phat pakrenar cap 48 ta bail bond nili ketok towe jopang thang baji sira chitiman pada prang baji phopen ketokan alang litum phan nili ke mathasi labang so sai ke claim pilo la pen ke nili phan la puson poisa na ke hang polam ki klang nili teng neng tung duk lo la pen ke nili mithang mata pini media theng no nili klardak pen ngi lo la puson le nili phan alam koi bang bom pulute nili puson na case enundelo cholo palo